نامەیە وڵاتی ئەمریکی لە ئیرانی زیندانکری گەشت سەرۆک جۆ بایدن. وەزیری دەرەوەی تورکیا دەبێژە دۆزگەری سویدی ناخوازە کەسێن بێڕێزیە ئەردۆگان کری جزا بکە. و بتەمەنترین کەسی جیهانی لە فەرەنسا ده وەغەرە داوی کرد. بخير هاتن كورت كونكشن جي دنجي امريكا نها لواشنطن دم جمير حفتيس بداية روجا چارشمية از داخل شمو هفيا دمن خوش جوارا دخوازن دو سه شنبه کش کاسپی گوت نامایک جه سروک جو بایدن را جه سیامک نمازی ایرانی امریکی کو زیاتری 7 سالانه بتاوانا سیخوری لإیرانی گرتیا وی ورگرتیا و دبیجا ایران زندانی کرنان وکا فشار سیاسی بکارت اینا او کارکی خرابه بردف کار راگهاندنی یا کش کاسپی گوت روزنامه‌وانان کو حکومت امریکی بردوام کاری دیکه جبو آزادیاوی او هم ولاتین دن ین امریکی کو بخلتی لإیرانی هاتنه گرتن سیامک نمازی کو زیاتری جحف سالان لإیرانی بتاوان سیخوری گرتیا تاوانه که امریکا و رد که روژا دوشنبه بانگ لسروک امریکی جو بایدن کر کوی وگرینه امریکا و گوت جی او دی دست بگروا برچیبونه یا 7 روزان بکه نمازی جه بایدن دخوازه کو هفتیه بتنی 1 دقیقه روژه هزراوی و ایشو آزارین ولاتین دین امریکی لی ایرانی گرتی بکه وکا جنگه پاریز مراد تهباز 67 سالی و عماد شارگی کارسازی 57 سالی کو اوجی دزندانین ایرانی دانا هر دو سه شنبه وزیر دەرەوەی ایرانی حسین امیر عبداللهیان گوت ایران پیشوازی لگاوین بر بلحفهاتنا دنیو برا ترکیه و سوریه دادکه و آماده آلیکاریه بده پیش و برنا وان هولان وزیر ایرانی افداخویانی لانکاری دان چند هفتیان پشتی هفدیتنا وزیرین بروانی ین ایران ترکیه و سوریه لموسکوی امیر عبداللهیان ده کنفرانسک چاف امنی هف بجده دگل هفتای خوی ترکیه مولود چاوش اگلون گوت ام گلکی که خوشن کو تیکلین دنبر شام و انکره دا دوان هیامن داوی دا راستی گهارتنک باش هاتنا وی گوت جی ام باور دکن کو هر پیش و چونک دنبر انکره و شامی دا دی پیش و چونک ارینی با و دی سودی بگهینه توای هریمی و هلبت هر دو ولاتان جی وزیر دەرەوەی ایرانی دو لچارچوی گەشتێکی یاسەردانەکە یەک ڕۆژی دا جبۆ ئەنکەرێ بە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ڕەژی کۆم بوو و هەلبەت وەکیمەدیتی بە وەزیری دەرەوە چاوش ئۆگلۆژی چ شوان جڤینان جوان هەڤدیتنان دەرکەتیەک و پڕانیاوان لەسەر سووریە بوون بە مەڕان نەها ڕاستەوخۆ پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە ئەنکەرێ ئەیوب دەمیر ئەیوب دەم باش یعنی جوان جڤینان چ دەرکەتن دخیل وقت تجی آماجه کرد راستی دو پیشی ناوندا گشتی یا AKP به سر کمار ترکیه رجب طیب اردوغان را Abdullah yani Emir Abdullahiyani civiya li derê Erdoğan gel wî qise kiribu di vê derê hem malumattan Erdoğan ji xwe demeka berê kaşo yani serokwezîrên serokkomarên Îranê İbrahim Reîsî gerebahata nehatibû ji bo hatina wî qise kirin. Paşê jî li gel Mevlût Çavuşoğlu li avahiya ew da Wezareta Karê Derda li gel Mevlût Çavuşoğlu civînek çêkirin. Ev civîn gelek dirêj berdewam kir. Not daqe hemama ew bû. Li vê derê her duyan daxuyanî da Mevlût Çavuşoğlu li vê derê di daxuyaniya xwe da behs kir ku ew bi tevahî li ser bazirganiyê, enerjiyê û li hemberî dijî têkoşîna terorê wê çi bikin çi nekin li ser wî sekinîne
علی دن دا جی دیسا مولود چاوشوغلو را گهاند کو گوت ام دخوازن کو yani İran jî divan danûstandinê me gel Sûriyê Çin ew jî agahdar bin ji bo ku ewan li Moskowê civînek çêkiribû gel Rusya Sûriye belê wê derê da evana jî diyar kirin. Berê diyara di wî konferansê çapemeniyê da çavşoğlu gotibû ku ew ê birayên xwe yên Kurd biparêzin. Mebesta wî kîne û li ku derê? Çavuşoğlu rastı divê derê da Kurdan ji hevûdinê cuda dike. Yani mesela bêjin li Bakurê Sûriye rêveberiyeke ye. Mesela PYD em bêjin divê derê da YPG ew be vana dijî Kurdan diyar dike. Dibêje ku yê ku geyri terörê ne. Mesela li İranê, Sûriye, li Iraqê, li Tirkiye lazim em vana biparêzin. Li gel wezîrên karê deriyê İranê jî behsa vana kirin. Rastî de aliyê din da jî wata ku em temaşe dikin yani dixwaze ku li gel İranê yani Türkiye dixwaze ku li gel İranê peywendiyekî nû çêbike. Yani mesela demên berê da li Astanayê hin civîn çêbû bu İran, Rusya û Türkiye divê hevdîtina yani wezîrên karê deriyê İranê da jî ev micar jî hate rojevê dixwazin ku İranê jî bi şiklekê têxin van danûstandinên ku li gel Sûriye çê dikin yani peywendiyekî wisa jî dixwazin derxînin pêş. Eyûb min dixwaz bahsê babetekî dî bikim ku ew jî serok Erdogan yani ji endamên AKP re axiftiye û behsê dîroka hilbijatinan dike. Yani mebest çi bûye dixwaz çi bêje? Daxil ji xwe Tirkiye kete rewşa hilbijartinê êdî hilbijartin wê çi wextî bibe ew zêde ser dihatin seklîn îro serokê AKP an jî serok komarên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li gruba xwe da qise kir. Di grubê da diyar kir ku got ku em ê di çardehê Gulanê da em ê ew li hemberî me mêza şeşkoliyê em ê wan têk bibin. Mebestayê rastî çi ye? Dixwazin ku çardehê vê Gulanê da hilbijartinekê çê bikin. Ev çardehê Gulanê jî di warê xwe da giring e, di dîroka Tirkiye da giring e. Ji bo ku çardehê Gulanê 2005 da cara yekem Partiya Demokrat li hemberî CHP serkeftineka mezin bi dest xistibû. Armanca Erdogan jî ew e ku di vê hilbijartina hanê da jî li hemberî mêza şeşkolî serkeftineka mezin bi dest bixînin peyameka wisa dide. Eyûb Demîr peyamê dengê Amerîka li Enkerê bi marabûgelkê spas. Hêza deryaya pazdaran ya şoreşa İslamiya İranê roja pênşemê vîdyoyek weşand û dibêje ew meşqa leşkerî li herêma Kendava Farsî hatiye kirin. Lê dîmenên meşqa leşkerî da mûşekên ji keştiyan û pejahî tên avêtin û her wesa balafirên bê firokevan ên zêrevanî jî dema ku difirin nîşan dide. تاقیکردن هم لی دریای و جی دریای هم جی ارده دهاتن دیتن لی ندیار بو که او دیمن کنگی و لکوی دری هاتن نگرتن مدیای دولت رادگاهینه که ایرانی بری جی تاقیکردن هفپارین دریایی و عسمانی و پجایی جی لکنداوی دسیهی کانونا یکما پارده لنزیک آفتنگا هرمزی پیک اینابون. ده هر دو انجمن پارلمانی بریتانی دا وزیر کاری دروی بریتانیا لسر اعدام کرنا علی رضا اکبری هولاتی بریتانی به اصل ایرانی کج علی تهران و بسیخوری هاتبو سوجدار کرن و دی پیرا اعدام کرن وزیر درو دا خویان یک زلال دا. وزیر درو بریتانیا جیمز کلیفرلی گوتی که علی رضا اکبری ولاتی بریتانی ایرانی که روژا شنبه جلای ایران و هاتی سداردان بری 3 سالان ایرانی رل برخوش کر بو گوگریده و ولاتی بری او راستی او پروسه دادگه کرنه یا به واتا بهید. ایران صبح روز شنبه سیداردان علی رضا اکبری را گهاند او ولاتیه که دوالی بریتانی و ایرانی بود. دزانم کود فکر مالباتاوی و خانماوی و هر دو کرنوی دل سر هندابوناوی با کو بجدار خماواین کو نزدیک 3 سال او وگراندی ایران او هاتی گرتن و راستی سردریه کا گلک خراب یا رژیم هاتی. بری سیداردان برز اکبری وی بحث اشکنجدان کربو و گمان تدانینه
کو بویا قربانا تولوکرنک سیاسی یا رژیمک شرخواز سیدارداناوی کارک ترسونک و بشرمانه بو یا کو دا صلاتک سیداردان وک آلاوک سیاسی بکارتی نجبو بدن کنار رکبر و صافی کرنا حساب نافخویی. اکبری 61 سالی دمکی دا وزیر برافانی ایران بو لی هر چندک واشنطن و لندن بانک آزاد کرناوی کر بو لی هر بتوانا سی خوریه بو بریتانیا جلای ایران و هات سیداردان لی سال 2019 هات بو گردن واسا دیارک و سیداردان آویا کو جلای امریکا فرانسا و هاتی شرمزار کرن دی پیوندین ایران آلوز دیگر روش آوا خرابتر کتن ینگو خرابتر بوین پشتی دانستاندنا پیمانا ناووکیا ایران 2015 یا کو گشتیاره اکا گردی و پشتی هرشن تهران بو چسپاندن اکا تند یا خو پیشاندران یا کل سالابوری دست بگیری. Now we should consider what further steps. نهاد وی امبیر لعاوتنا پینگاوین زیدتر بکین تاوی هوالبندین خواه داکو لهمبر زیدبونا گفین ایران راوستین. دوی ام خواه به پینگاوین هاتنا آویتن سنوردار نکین. سیداردانا بریز اکبری پشتی چوساندنین 10 سالان یا بدست رژیم کاب رحمانه پیک هات. گل بریتانیا لپشتا گل ایران ویرکو برومت راد وسته جبود خوازن وان ین مافو آزادیه. پشتی پیلا خو پیشاندانین ویداویه جی آسته ویرکیاوان جی یا راستین یا بطرس نشان ده پشتی کو حتان که 500 کس هاتنه کشتن و 18,000 کس جی هاتنه گرتن. مدیا ایران یا کو اکبری و کسی خورک مازن نشان داد روزا پنجشنبه ویدیو اک بالاف کر کوته دا گوتبو اکبری سال 2020 دست کشتنا زانای هزاناووکی ایرانی محسن فخریزاده دا هبو یکو دهرشک دال در وی تهران هاتیا کشتن و دوی دمیدا اسرائیل بو کشتناوی هات بو تانبار کرن هاتین مای دنگ امریکا واشنطن. دوه سێشەمبێ وەزیری دەرڤایی تورکیا مەڤلوت چاوشئۆغلو گوت کو وەسا دیارە دۆزگەری سویدێ ناخوازا کریارێکی لە هەمبەر بوویارە کو لە ئەستەمبۆلی بووی کو سمبۆلی سەرۆک ڕەجەب تایب ئەردۆغان هاتی داڵەقاندن بکە. د کنفرانسک چاپەمەنی دا چاوشئۆغلو گوت کو ئەف بوویەر عێریشەکە نژادیە و تاوانەکە نەفرەتەیە و نابە سوید بە ناوێ ئازادیە ئاخەفتنێ تورکیە بخاپینە. لە گۆڕا میدیایە سویدێ دووشەمبێ دۆزگەری سویدی گوتیە کو لێپرسرینەک فەرمی لەسەر خۆپیشاندانان هەفتیا بۆری لە ستۆکهۆلمێ نائێکردن کو تێدا وێنەیەکی کاریکاتۆریە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان لەسەر باڵۆنێکی بە پێوە هاتبوو هەڵاویستن هاتبوو بلندکرێژی ئەنکەرێ لە ڕۆژا پێنجشەمبێ گازی باڵیۆزی سویدێ کردبوو و خواستو بوو و بەرپرسن وێ خۆپیشاندانی بین جزاکردن ji bo ئەندامەتیا ناتۆیە ستۆکهۆڵم حەوجەداری ڕەزامەندیە ئەنکەرەیە. سوید و فنلند هیوی دکن کو سەردانا وەزیرێ دەرڤەیی تورکیا ji bo ئەمریکا vê heftiyê pêngavek erênî be di rêka endametiya wan de di NATOyê de. Wezîrê derveyê Finlandayê diyar kir ku ئەمریکا nikare hemû پرسگریکان چارەسەر بکە لێ ئەگەر تورکیا و ئەمریکا لەسەر پاکێتێک لەشکەری لە هەف هاتن ئەو دێ نیشانێک باش بە و دێ ji bo ئەندامەتیا سوید و فەلەندایە di ناتۆیدا ئالیکار بە ji bo şirovekirnan لەسەر mijara ئەندامەتیا wan du welatên Bakurê Ewropa di NATOda em ê mêvandariya Brêz Xadir Kasîga parlamentarê Swîdî ji Partiya Sosyal Demokrat bikin ku niha ji Stokholm rastexwe bimere kekê Qadir gelkê spas ji bo demêta sîvîdarim ez navête paşnavête durist dibêjim min dixwast belê min dixwast em behsê vê mijarî bikin yanî ûn wehîvî heye ku Amerîka بکاره با فشار لسر ترکیه دانی پشتی کو چاوشئۆغلو سەردانە واشنطنê dike ji bo mesela endametiya we di NATOyê de. Nuhu gelek spas ji bo pirsnava û ji bo vê derfetê jî angu dema Wezîrê Dervê Tirkiye diçe Amerîka vê heftiyê de yanî tiştê ku او هيفيه كو هين هم السويد وهم فنلندا وهناك كريزه كنا بر تركيا وهردو دولته ده هي
به چارەسەرکردن وەکو هون جزانین ئاهیتنامەکێکە ناوبەر تورکیا و سوێد و فینلاندیا دا و هم دولت سوێد و هەمجی دولت فینلاندیا يعني حكومتنا دبيجين كو أو شرطن كو بأهيتنامة داعي معاني نجاه تشتين كو عم بكور بين فيزا تربكي نينا شوان ناطو يعني دخوازه سويت ببه اندام ناطوه جبر ويا كجي يعني جالك اف بزغاك هي ناتو چاره سر بکه بله که قادر او بویرا کو لحفتیا بوری چه بو کو دوجی وزیر دروی ترکیه بحث کړیا کو دخوازه کو سویت کارکی بک لدی جوان کسن کو او بالون او کاریکاتوری اردوغان بلند کړي و نشان دی بده می خو نشان نه وانا جزا بک حتی چندی اف بویری الوزیان درز بک لپیش راضی بونا انکر لسر اندامتیاوا نو نو چالاکی که هاتی کرن دوزگر سویت و بریار گرد بو یعنی به تاوان تسویچ و چالاکی دا نینن لسویت نه حکمت نجی دولت نکاره خاطی که کارن دادگهی بکه یعنی او مسئله جبو ما هاتیه گرتن یعنی او چالاکین که وادا دبن پاپشاندان بن چالاکی و شکلی یعنی دبن آزادی رامان و فکری ده يعني جبو حكومة السويد وهم جبو دولة السويد أو نعني بزغراك كي قال لك مازنا يعني تركيا بديك بزغراك حكومة تركيا بديك بزغراك أو جي مسألة يعني بله باشه که قادر دیسان بری دم کی سرک وزیر سوئدی گوتو بوکو او تشتی مهنک ترکیا را کرنا او تشتی بتر دخوازن و امن کارن معنا وان دخوازن ترکیا جیب کن او دخواز هی نهات یا زلال کرن هی نزلالک او دخواز شنکوی ترکیا هشتا ج سوئدی دخوازا یک عددوا يعني گوتنا سرک وزیر سوئدی بهیوی بونه ج رضامندیا انکری جبوکو سويد ببقى انداماناته؟ نهو يعني هم حكومة السويد نهو وهم جي يعني سياسة السويد في فكرة كو حكومتك نهو تركيا هي دسلت ده أقبة يعني في مراجعات السويد نهو أراني ناكي يعني نبيش أران يبي من بيشتي هالبجارتنا يعني شو شرطن كو شرط قايدن كو تركيا جسويت دخوازن كو بيجي صادو صح كاسو دبون تسليم ممكن نممكنه كو تشبه جياني جبكو دادگهن سويت سربخوانم و برانيا و كاسن كو تن خواستن جي همولاتي سويدن و سويد جي غور قانون ياسه خو همولاتي خو تسليم دولة بياني ناكم باشا تشتكدي هيك قادر دبيهيسن كو ناف سويدي دا انها سازي هنبون منا سازي كيا سويديا بشتوانيا كردين روش آوادك بوان باراستنوانا كاردك ودناف سازي انديدا ودنجادا قشتيا سويدي دا بوچونك هيا دبيجن كو دفي حكمت ايدي دانستاندنا بتركيا رانكا افحايا چندي بهيز اف داخواز بله پشتی و چالاکی کو داوی و هاتی کرین کو بوکا مدل کو اردوغان دلقان دبین پشتی و یعنی لسویت رای گشتی ده گفتگوی که گلک مازن هیا طایبتی جی طرف روشنبیرن سوید و کو دخوازن کو هدی بس یعنی گلک سویت جا و مسئله ده نقطه داینه جبر کو حرية رامان وفكري للسويد قالك جرينجا روشنبيرن السويد و باشك مازن سياسة السويدي قبينا كو بالسويد بشكل برانجي ذاكرا كي قادر هون جواليد أردوغان بام هون وكا بارتيا سوشيال ديمقراط تجي اندامكي بارتي واندامي برلماني سوشيال ديمقراط هي وهي في هيا كون ولاتي وببا انداماناتو
يعني السويد وفنلندا يبقى عندهم ناتو شوية يعني نهو دامكي قالك نزيك ده ماجارستان يعني دولة ماجار يا أو جاء أريبكن ومراجعته هنجي دبي بستو جسح دولة بسنة دولة أريبكن كنا تركيا دبنا هنا مسألة نبر ناتو وتركيا ده جرك أو بمثل الشارع سربكن جبكو ينكو دخوازن فنلندا والسويد ببن انضم في اليانسه ناتو يعني او جي مساله ويا يعني ام خب السويد خبواره يعني ببي انضم ناتو جبكو قيد وشرط قرالن ناتو اني اجه السويد بله قادر كاسيرغا بارلمانتاري سويدي جي بارتيا سوشيال ديمقراط جستور قانون بمره بقول كي سباس قالك سباشارش باشنارا سركفتن سپاس. چاوی واشنطن بەنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت. من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە. لەگەڵمان بن. هێرشەکانی داعش و ڕفاندنی شوانکارە کوردەکانی ناوچەی زنانەی نێزیک خۆرماتۆ دانیشتوانی گوندە کوردنشینەکانی هەراسان کردووە. ئەوان داوای جێگیرکردنی هێزی زیاتر لە ناوچەکە و پاراستنی خۆیان دەکەن و هەڕەشەی ئەنجامدانی خۆپەشاندانیشیان دەکەن ئەگەر داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێت. دەرشاد ئەنوەر پەیامی دەنگی ئەمریکا لە گەرمیان ئەم راپۆرتەی ناردووە. کۆبوونەوەی پیاوماقوڵان و کەسایەتیە کوردەکانی ناوچەی زنانەی نزیک قەزای خوڕماتووە. بەشداربووان تاوتوێی چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ هێرشەکانی داعش و نەپاراستنی گوندنشین و شوانکارەکانیان لەلایەن هێزە عێراقی و کوردیەکانەوە دەکەن. بەتایبەت کە ڕۆژی یەکشەمە داعش دوو شوانکارەی لێ ڕفاندون و تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە. داواکانمان جێبەجێ نەکرێ ڕێگاکە ببەستین واتە ڕێگای ناحیەی نەوجول کە ئەیبەسێتەوە بە ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە و بۆ ڕای گشتی بڵاوی ئەکەینەوە کە ناوچەکە ئەگەر بێت و داواکانمان جێبەجێ نەکرێ بەرەو چۆڵبوون ئەڕوا. ناوچەی زنانە هاوسنوورە لەگەڵ ناوچەی غەڕە و پەڵکانەدا. ئەو ناوچەیی لە دوای 16 ئۆکتۆبەرەوە هیچ هێزێکی عێراقی و کوردی تێدا نییە و بووەتە یەکێک لە پێگە سەرەکیەکانی داعش لە عێراق. جگە لەو دوو شوانکارەی ئێستا لای داعشن پێشتر داعش دوو شوانکارەی تری لەم ناوچەیە ڕفاندووە و هەریەکە و لە بەرامبەر 50,000 دۆلاردا ئازادی کردوون. ئەم شوانکارش سەرگوزشتەی خۆی لەگەڵ داعش دەگێڕێتەوە. لەوێدا گریان ئەوە نەوتیان یەکێکتان نەبین وتمان بۆ چیان وەنوتی چەند پرسیارێکمانێ و دەخولەک بەرێدەین. ئیتر دواتر ڕۆشت و هاتنەوە و پەیوەندیکی کرد لە سەر بەرزایەکەەوە وتی نەک دەخولەک ڕەنگە 3 ڕۆژ بخایەنێت ئەمیرەکەمانهینی بڕیاری کرد 3 ڕۆژ بخایەنێ. دوای 3 ڕۆژەکە زیاتری خایان ئەوە بوو لە دوای 22 ڕۆژ زۆر بە ئەستەمتوانیمان بڕێ پارەدا ئازاد بکرێت الحەمدولله. دەوروبەری گوندەکانی ناوچەی زنانە بە خاڵی سەربازی پێشمەرگە تەنراون. ناوبەناویش پێشمەرگە و سوپا ئۆپەراسیۆن لە ناوچەکە ئەنجام دەدەن. بەڵام هێزی هیچ لایەکیان لە ناوچەکە نامێنێتەوە بەو پێی ڕێکەوتن نەکراوە لەسەر پڕکردنەوەی ناوچەکە. چەند بەرپرسێکی سەربازی لە سنوورەکە بە دەنگی ئەمریکایان ڕاگەیاند ئەو ناوچانەی شوانکارەکانیان لێ دەڕفێنرێت ناوچەی قەدەغەکراوی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقن. تەنها چارەسەر نزیک نەبوونەوەی شوانکارەکانە لەو ناوچانە، بەڵام دانیشتوانی ناوچەکە دەڵێن تەنگیان پێ هەڵچنراوە لەلایەن داعشەوە. خەڵک ئەرفێنن خەڵکەکە ناتوانێت لە ئاژەڵدارەکان ناتوانن لە ناوچەکەی خۆیان دوور بکەونەوە، بۆیە ئەمە ئەبێ چارەیەکی زوو بە زووترین کات چارەیەکی بۆ بدۆزرێتەوە. پێگەکانی داعش چۆڵ و بێجوڵن و بە ڕۆژ داعشەکان دەرناکەون و لە نێو حەشارگەکانیاندان. بەڵام ناوبەناو دەردەکەون تەقە لە هێزی ئەمنی دەکەن یاخود خەڵک بۆ پارە دەڕفێنن.
دڵشادەنوارە دەنگی ئەمریکا ناوچەی زنانە. دوه سێشەم بووێ سەرۆک وەزیری حکوومەتە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی گوت ناکۆکیە درێژ دەم لەسەر پارڤەکردنا داهاتێ نەفتê di navbera حکوومەتە ناوەندیە عێراقی و هەرێما کوردستانە عێراقێدا dibe ku di nav çandmehên dahatî de rêkeftinek li ser qanûna neft û gazê were çareserkirin. Daxuyaniya Barzanî piştî danûstandinên heftiya borî bû li Bexdayê digel Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şeya Sûdanî wî got ku hikûmeta federalî soz daye ku niha biryara dadgehê sebaret kontrolkirina dahatê neft û gazê ji Herêma Kurdistanê rawestîne. Nakokî di nêvbera Hewlêr û Bexdayê de salaborî derket piştî biryara dadgeha federalî li meha dû Şubatê ku bingehê yasayiyê sektора نفتê û gazê ya Herêma Kurdistanê nedestûrî zanî bû. Li rexekê civî nayaneya aboriya Davosê li Swîsrayê Barzanî gota Reuterê tişta ku em me li ser hev kar kiriye ew e ku hemû zextên li ser hikûmeta Herêma Kurdistanê bên rawestandin ji bo demekî û em ê li benda derbasbûn û pesendkirina qanûna hidrokarbona Iraqê bîn. Yekêk li nakokiya serekiyekan lê nêwan Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanî Kurdistan de bi taybetî li ser hilbijarnekanî dahatûyî Herêma Mesûd Barzanî serokî Partî Demokratîk Kurdistan li dîdarekê de legal Brêk McGurk nêrdrawî koşkî spî bo Rojhilatê Nawerast rageyand دواخستنی زیاتری هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان قبول ناکرێت. ئایا دەرەنجامی سەردانەکەی مەگۆرک بۆ هەرێمی کوردستان چی بوو؟ سنوور کەریم ببورن پەیامبەری دەنگی ئەمریکا لە سلێمانی لەگەڵماندا. سنوور ئەم کاتت باش یعنی پێش ئەوەی باسی بابەتی هەڵبژاردنەکان بکەن حەزم دەکرد دەرەنجامەکانی سەردانی مەگۆرک بۆ هەرێمی کوردستان بزانین چی بوو. بەڵێ دەخیل ئەم کاتتان باش تەمان وەک دەزانرێت سەردانەکەی دوێنەی برێک مەگۆرک تەنیا لە خۆی تێک نەهاتبوو واتە وەفدێکی فەرمی کۆشکی سپی بوو کە لە بواری ئەمنی و لە بواری وزەدا هاتبوونە هەرێمی کوردستان و عێراق و بڕیار بوون بۆ سەردانی تورکیا بکەن. سەردانەکەی برێک مەگۆرک تایبەت بوو بەو سێ بوارەی کە باس دیارە سنوور ببوورە سنوور دەنگت بڕا ئەگەر جارێکی تر بزانین دەنگەکە چۆنە هەوڵ دەدەین ئەگەر دەنگەکە خراپ و بگەڕینەوە. سنوور دەنگم دێت فەرموو بەردەوام بە. دەخیل سەردانەکەی برێک مەگۆرک درێژکراوەی ئەو سێتەوەرەیە کە باسم کرد هەم لە بواری ئەمنیدا هەم بابەتی وزا یەکێک لە باسوتەوەرەکانی کۆبوونەوەکە بووە یەکێکی تر لە باسەکان ناخۆتیەکانی نێوانێکێتی و پارتی وەکو لە ڕابردووشدا باسمان کرد. پێ دەچێت ئەمە فشارێکی جددی بێ بۆ سەرێکێتی پارتی بۆی کە لەمە و لا ناکۆکیەکانیان وەلاوە بنێن و بە جددی بێنە سەرخەت وە کۆبوونەوە و یاخود گەڕی دانیشتوانەکانیان بە جددی دەست پێ بکەنەوە لەبەرەوەی کە وەکو باسم کرد یەکێک لە ناکۆکیە قوڵەکانی نێوانێکێتی پارتی لە ئێستادا پرسی هەڵبژاردنەکان یەکێک لە تەوەرەکانە و پرسی فرۆشتنی نەوت و غازە. لە ڕابردوودا بینیمان هەم پارتی دموکراتی کوردستان هەمێکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرانی هەردوو حیزبەکە ئاماژەیان بەوە کرد کە ناکۆکی قوڵ هەیە بە تایبەتی لەسەرێکی لە کێڵگە نەوتیەکان کە کێڵگەی کۆرۆمۆرە ئەمەژە بۆ کراکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی خود باف و تاڵەبانی ڕاستەوخۆ ئەوەی ڕاگەیان کاوان ڕێگە نادەن لە ڕێگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە هیچ شێوەیە گازی کۆرۆمۆر تەسلیم بە وڵاتانی تر بکرێت. دیارە ئەمە مەترسیەکی لەسەر لایەنەکانی تری دروست کردوواتە لایەنە نێودەوڵەتیەکان بەوەی کە ئێران سوود لەم ناکۆکیانە ببینێ بتوانێت سوود لە وزەی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش کێڵگەی کۆرۆمۆر وەربگرێ بۆ ئەوەی کە لە ڕووی پێگە و لە ڕووی لایەن اقتصادیەوە بەکاری بهێنێ لە کاتێکدا ئێستا کە ئێران لە دۆخێکی خراپی اقتصادیدایە. سنوور بابەتی هەڵبژاردنەکان لە کاتی کۆبوونەوەی لەگەڵ نێردراوی ئەمریکی سرۆکی پارتی دیموکرات کوردستان مەسعود بارزانی سوورە لەسەر ئەوەی کە هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیانیان هەڵبژاردنەکان زوو بکرێن بەڵام ئەمە شتێکی دیارە خۆش دەزانێت کە شتێکی دوورە ینی ناکرێن ینی چۆن چی لە قسەکانی بارزانی تێگەشتین یعنی چی هەیە تێگەشتنێکی گشتی لە هەرێمدا؟
دەخیل خۆمان دەزانین باسی شم کرد یەکێک لە ناخۆکیە زۆر پوڵەکان و دەرەنجامی ئێستا هەیە پرسی هەڵبژاردنەکانە. ڕاستە پەرلەمان تەمەنی خۆی بۆ ساڵێک درێژ کردەوە لەبەرەوەی کە ناکۆکی قوڵ هەبوو پیان وا بوو لەو ماوە زەمەنیەدا ناتوان ئامادەکاری هەڵبژاردنەکان بکەن، بەڵام بیرمان نەچێت لە ئێستادا بەسەڵەکی نێوانی کێتی و پارتی ئەوەندە بە ئاسانی بتوانن لە ماوەیەکی زەمەنی کووردا بڕیار لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان بکەن. هەرچەندە بارزانی تۆپەکە وەکوڵێت تۆپەکەی فرەدایە ساحەیەکی نیشتیمانی کوردستان و وەکو سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیان کە دڵکەوتنی پەر هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان جێگەی قبول نییە، واتە ئەوان بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەستۆپاکی خۆیان بەرامبەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیاند و کە ئەوان وەکۆی بڵێن ئامادەن لە بەرامبەر هەڵبژاردنەکانە چی پێویست بێ بیکەن. بەڵام لە ڕاستیدا لە زەمینی واقعدا ئێستا هیچ ئامادەسازیەک یاخود تێگەیشتنێک لێک نزیک بوونەوەک لە نێوان و دوو پارتە بەدی ناکرێت و پێش ناچێت بۆ ئاسانی بتوانن تایی بە ناکۆکەکانی نێوانیان بهێنن مەگەر فشارەکانی ئەمریکا وەفدی ئەمریکا لە مەولا وا بگا بکەنە قەناعەت. سنوور کەریم پێیانی دەنگی ئەمریکا لە سلێمانی لەگەڵ مابوو. سوپاس. پشتی نزیکی 9 ساڵان ji êrîşa Komala Dewleta İslamî Daeş li ser Şingalê tê çaverrêkirin sibehî pênçşemûyê Perlemanê Almanya komkujiya Daeşê li dijî êzdiyan li Iraqê û li Sûriye encam day wek genosayd bide naskirin. Eger ew biryar hat pesendkirin Almanya dê bikeve lîsta welatên dinên weka Portugalê, Belçîka, Fransa, Hollanda, Ermenistanê, Kanada, Amerika, Avustralya û Komisyona Yekîtiya Ewropî û çend saziyên nêfneteweyî yan neteweyên îgirtî jî helbet berî her tişî ew dê bibe asankariya giring ji êş û derdê ku êzdî û şingalî jî bi taybet têra derbas dibin. Bendên vê bernivîsa biryara Perlemanê Almanî çine bi mera Dr. İrfan Ortaç serokê encumena navendiya êzdiyan ku li Almanya ku niha ji Berlînê rastexwe bi meraya dem baş em supasiya te dikin ji bo demê te me dixwaz bi kurtî em bizanin kanî vê biryarî çi têdaya. دەم باش کەکێ من گەلک سپاس بۆ ئەو پرسە کە دەستی مەژی گەک دەخیل جەنابێتە بەحسە چەند دەولەتا کرد گۆ ئەو جەنۆسید قبولکردنە ڕاستیژی وەختی ڕەشنویسا vê جەنۆسیدە ئەڵمانیا و یا دەولەتێ مرۆڤینێ بەرهەv gelekî cudaya yek jî ji ber got me daxwaz kir û em ser jî ketin got ev qebûlkirina cenosîdê bibe qebûlkirinek siyasî û bibe hesasê avakirina şingal da ku însanê me vegerin wê dê 20 nokta têdana ji wa 20 nokta 4 nokta ji bo rêzdarî û qebûlkirinê û rêzdariyê tiştê ku serê êzîdiyat hatin û 16 noktê de jî ji bo daxwazê ku ji hikûmetê tên xwestin evin ew noktê têda gelek noktê me gelek daxwazê me têda ku hatina cihê ku bên cêkirin نقطان جي تيدنا راسي نبدلي مابون وملدجي دركت وما حاول دا خواجي يقول نكابنا بس مخابن الدولات الديمقراطية وكي مثلا نقطة حفتادا راستي جي دويدي دا قلكي باندورا خوا بردان تر زاروكي دسكو جدح الشيبوين يقول آلية تجاوزي دا هاتنا كرن دويدي دا خوصن سرما ازيديا فرض بكن قوان ازيدي قبول بكن ملدجي دركتن ومشر بسرجي كتن قدويد دا أو زاروك الجورا قانون العراقي والولايات الإسلامية دا نكارن ببن إزدية والجورا الديني ماشي نكارن ببن إزدية بس آلية دي جدا دي ساجيش بوان بارتيا كسكا السر فرض السر ما فرض كنو سر بارتيا دا فرض كرن كو أو شيرمن دي خوا أو شير إيجو شيرات الوان دكن بارتيا كسكا دا دويد دا أو كرن خطأ صور في مسألة بازاروكا بكن مجاري تشتيبون بس كيرفان بلي كلامك الدكتور إرفان أمزان برسا بري نهاجي هاتي باسكن إس دي جي وجواكا أولياء إس دي أبلن أفوكا برساكا جواكي دانيا يعني بريارة مالباتيا كاتشب لوان زاروكا بكن بله از دیاره در هنانه افکار دی بیجن کو دکتر عرفان
فيديوهایی یان پەیوەندیات بوی ڕاهاتیە قوتکردنە سیفیدارم بله کرمکە بله سیفیدارم فەگەرتەڤ دکتۆر عرفان ئەم باوەڕ دیکن کو سباهی یان اون باوەڕ دیکن چاوەڕێ دیکن کو سباهی ئەو بەرنەویسا بڕیاریش پەرلەمانی ئەڵمانی بێ پەسەندکردن ئەگەر هات پەسەندکردن وێ پێرگرتنین ئەڵمانیا بەرپرسیارەتیە ئەڵمانیا لە هەمبەر ئێزدیان وێ چ بە وێ کارە چش ئێزدیان ڕەبکە سیفیدارم پەیوەندیە مە باش بە بتەڕا دکتۆر عرفان باشە gelek başa gelek spas yani دويدي دا شخد مقوديا يعني قرارك وبيدان قرارك سياسية قرارك حملية يعني 14 نقطة ويدي ومدى أقواز كنا يك أواكرنا شنغالا يك تشيكرنا دوكومنت سنترو مغا دوكومنتاسيونيا تسي أواكرنا بروفيسور بيشكي جزانغو إذا قلتر إزديا بين أواكرن يعني أف تشتي مي حساس وتستشار أواكرنا محكمة كي دحش بدل محكمة ناب نتويدا بدل محكمة هكا محكمة ناب نتوي نبي ألمانيا ما في وهاي جو يكي تبلي بيسو جيبوبي جو محكمة جنوسيد در حقاوي باكي يعني ما قلت يا قالك نقطة جو أمد خوازن وجبو أواكرني وجبو أشتي برومتي دا ما بيكانينا أو نقطة دي نقطة سي نقطة بروجابون خدي يعني خدي زاني جو هن جوان جبو بروجي خوا زخت السر بارتيا كسكا كرن داكو غاربن بروجي خو بيك بين بس وكيد دا مسألة سياسية دا حمون نقطة ما جبو ملتي مبكاربي ما كرنا وي قرار والصبا ام صدي يعني باوريك مظن هي والصبا قرار بدان يعني چند جي ازدياج شنغاليا را اف بريار وي جرينج با اگر هات پسند کرين بباورياتا کو تدزاني صدان هزار جوان هذا كامبان دنا ودروشه قال كي خراب دنا ما هي حساسي ومواقع بافالا المان ببي اليكار بو جو وارين زيديان اوابكي از بيجم جبويكي قبول كرنا قراري جبو حمو ازيديا تايبه جبو شنغاليا ايجلكي حساس بي جبرويكي دو صبا تحت الشارع بوزارتها اوابكرنا را موعدها يا كو بيشتي قرار محكم يا قرار برلمان فدرالي وامي تشاوا بكن حمل امل سيرفي خبر بدا ويتشاب بعد اشتكي براكتيك وبتشبع يعني المان ويدسي بكن باليكاريا حكومه عراقي وتشاوا كارب اليكاريا بكان اكيد بحكومه شينابي يعني دوردا حكومتها بغدا وحكومتها هولر وحشيرين شنغال اجدح حشيرين شنغال قد فاقا وكرنا يك كو بهافرا ولاتي خو آوا بكن امجي اموكا نابندا شيرمندية ازينيا لألمانيا امي جبوا حشيرا ببن آليكار كو آوا كرن بدستي ازيديا وبآليكاريا هرسي حكومتها بيتشيكرن حكومتها بغدا حكومتها هولر والبرليني بله دکتر عرفان اورتاش سروکی انجمنا ناوندیا ازدیان لألمانیا الجبرنینی بمرابو ام قلکی سپاسیادت کنو ام لبندین الصباحی ام بریاری بزانن کا بریار وی ورا پسند کرن یا نجبو ام بتر شروع فكرنا لسر في بريارا كل ألمانيا تبحث كانوا برلمان بريادة لسر جنوسايد ازديان قلكي سباس دكتور قالك سباس شوية سباس شوية تركبكم برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو نرارنگی بمرانه فرمانداری هزین سوریا دموکرات مظلوم عبدی ج روزنامه آلمانی تر امریکی را گوتیا کو او پیشبینی دکن ترکیه د محاسبات دا ایریشی بکسر هریمن کردان لسوریه اف پیشبینی هفته مسردان بريت ماگارک پیشوانی تایبتی کوشکاس پیبو جبو هریمی گلو ماگارک چه دلنیایی ندانه کردان کو امریکا نکیف خوشا لهمبر راگهاندرین ترکیه جبو ایریشکی زان عمر بأمري دنجي أمريكا نها بمرة زان دم باش يعني شتي قوتن لسلفي مسألة مكورك شد يعني دانا كردان كو تركيا إيريش نكا
بله دخیل جخوا او آگاهی لسر منیتور هات و شادن های پیوینه که لگل فرماندار گشتی این سوریا ديمقراطيك مظلوم عبدي گوتبو او تخمین دیگه حسده تخمین دیگه دسبات عبده یا الپیشامه گو ترکیه ایریشه که بجاهی پیک بینه نها برید ماکول که هیم لگور آگاهی مستردانا هرم کردی سوریه نکریه تی پیش بگیرن تی تخمین کرن گو او سردان پیک وره لی آپالکش گو ایرو سبه پارتین یکیتیان اجتماعی کرد پیانه که اشکره کرد گو دو شویدن لگل نونری امریکای جو باکر رجلات سوریه نیکولاس رینجر جویان و دوی جوینه ده شاندر امریکی جبو پارتین کردین سوریه تکس کرگو هلوستا امریکا لدیجی چه ایریشه که بجاهی یا ترکیه به جخوا نها حسدیجی لسر زارن فرماندارن خوا جبو دنگی امریکا تکس کرنگو اوانا تخمینا و ایریشه دکن لهمبروی او حاضریه ایریشان دکن و حاضریه برسفداینا و ایریشه دکن لید همان ده میداد به هندره و هیپیدینا لگل فرمانداری حسدی هذا گوتن آماجه بوی که کرگو کم جاران آماجه بوی خالتی کرنگو في پیوندی حسدی ریوبریا خسر لگل پارتیا کارکرین کردستان پککی تونه تبي جو تركيا بردوام بياد بيجا جو تو جداهي ببراوان تننا زانا چما رايا داري هسدي باوردك كو تركيا ويل صباتي ايرشي بك يعني چ دستي ويدا هيا كو بكاربا بيجا او تشتوي تشيبا جو خوا شبوتش افياد سركه ب يعني فرمانداري هسدي مظلوم عبدي وفرمانداري بن هسدي هر وهاري بريا خسر افياد بيجاغو حرب نزيغبونا هالبجارتين تركيا بيوستيا سروك تركيا بإيريشكي هي داكو آلوزين نافخيين تركيا بدربده درخ مالي دربده داكو دنجن كسن نتاو بارست دهندري تركيا دا وقت جوهسة دي درجة قزنج بكجبو هالبجارتنا جبر رابرسين ضاوية جو لتركيا لسر مرسلين هالبجارتنا شانسن سركفتني جبو سروكي نها يه تركيا تركيا بنا لو ما جي او تخمين دكن هسه تخمين دكاغو وإيريشه بيك بينا باشا لسر كوبا ريد أرمان جاويدية بالي أم دزانن كو وزير الدرفة تركيا وغلا واشنطني قال لك خلك يعني هي في لسرداني نبو تايبتي جبرين حاجات دي تبقى أم قال عندما كي برلمان السويدي جي بارتيا سوشيال ديمقراط آخفتن كو أو هي في دكن كو واشنطن بكاربا في الشارع لسر أنكر دينا جبو كو بولمونا عندما تيوان دناتو دا باسن بكا كردا هيفي هياكو امريكا اللي سرداني في الشارع ديسان داينا سر تركيا جبو دفجي إريشك وصا بردا جخوا مسألة مجلس السوريا الديمقراطيك من سياسية هيز السوريا الديمقراطيك قلتبو جرك كرد سوريا نبن قربانا بازار تبليبونا دناف ناتوي ده وكردين سوريا جخوا جدود لقال نونري امريكاي لباكور رجلات سوريا افيا دايريك هات خوستنجو دسردانا وزير الدربية امريكا يجبو واشنطن ريفابريا ستاروك امريكا بايدن في شارك رشت لسر تركيا بكرداكو في ايريشه بيغنينا لبرامبري وي جرك بيواجويا كي اشتيانه لقال كردين سوريا بيغ بينا وهسده امدبونا خوش بو اشت بيواجويا كي اشتيه لقال تركيا جي راغهان بله هالبد أفا دقوتنا مظلوم عبدي قال كي ديارج مانيتا راكو دي بيجا ام اشتي دخوازن دي سانجي او برواني شخوا بكن اگر ايري شواره كرن وانا ولا راسته بله زانا عمر بامر دنگي امريكا قامش بمره بقول كي سباس والله كي كرت لسوريا جي ديسان بويا قرباني شر بهف چونين چندين سالان لوي ولاتي وي لنگي خوش دز دايا دنگي امريكا گهداريا چيروكاويا غمكين دكا ولاتي سوريا ابو محمد فيري روشا شر لسوريا بوي وبوي بشك جي جياناوي
افزلام گوبری نها کاری دا تاشیه دکر لی باجارو که کفربتانا یا بسر غوطا روجهلاتی ویه او جه سالا 2014 و جبر شر دناف حکومتا سوری و چکدارین رکبریا سوری ده جور رویا بو چوبو دمشقا پایتختا دمکی بجی پشتی 4 سالان او وگریا مالا خواه پشتی لحواتنه که دناف آلین شرده لی جه کاری وی به تمامی ویران ببو جبر وی دست به کاری فروتنا شیرینی لسر بسکلیتی خواه کر دا دبارا جیانا خواه بکه او دما گوش گندکی دچو گندکی جبو کاری خواه ماینک به تقیه و لنگی وی جیبو من شیرینی لسر بسکلیتی خود دفروت و جتاخه که دچوم تاخه که جه زملکا تا عین ترمه و حزه لی پیشیا ناونده تلفون زملکا نزانم چه بو هما من لدورا خوانری که هن گوشت و بریندار در دورا من کتنه و های بوم که لنگ منی چپی جی بویه پشتی وی بویره ابو محمد ترمبیلک بچوک لگوری پیوستیا و آماده کریه گو به دستان کار دکه کاری چونو هاتنی دکه جبر روشا جیانی یا دجوار ابو محمد یک جه هزارین قربانین ماینین شرن لسوریه دیا عمر جی یا هفته 5 سالی لسر نوی خواه دبیجه الصبي صغير عنده 12 سنة هون واقع كروكي 12 سالي نبيه من لفيري بول تنشتا زافاي من أبو محروز بو وزافاي من يديجي الديوار مطبخي هرفان ديد نيري هما من خوانا ديد كو تشتاك فريا من كات وخين جهاد ومن ديد كو زافاي من ونبيه من هر يك جالية كي كاتن وخين جنبيه متهاد دبيان ناميا نتوين يك بويدا دبيجا جوج هر دي سوريان يك دجي خطرا بماينا دجي لغوري ويجي 12305 بويرين تقينا ماينان بويا جسالة 2019 و تاني سنة سال 2020 دديان عميد علي قاسم فرمانداري كوما بيما اندازياري لغو تاروجهلاتي و دبيجا بناء على اخبارين من الاهالي خلكي في دفري جمرا غوتن كوماين لفرهنا ونها ام في دفري باك دكن وماينان دشينن جهي باراستي وداوي حكومت وان جكار دخه ده سال 2020 دیان ده نزیکی 300 ماین دجی تانکان هاتن دیتن و 1500 ماین دستان و 1400 سرک موشک نتقیایی هاتن دیتن. خلکی وی دوره جمرا گوتن که ماین لور هنه و نها ام وی دوره پاک دکن و ماینان دشینن جه پاراستی و داوی حکومت وان جکار دخه. ده سال 2020 دیان ده نزیکی 300 ماین دجی تانکان هاتن دیتن و 1500 ماین دستان و 1400 سرک موشک نتقیایی هاتن دیتن. تاوی گوهن آرامی و گریای سوریه لیبلی مترسیه که مزن جه ماین چاندی و هیا. گو تانوها هیناجی جمار و جهنوان زلال نبویه و لیکولین جی لسروان دبه. لقمان احمد دنگی امریکا. دنگی امریکا سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. ده سهشنبه سروک اوکراینیا ولادیمیر زالنسکی پیشوازی لسرک وزیر هولندا کر کو بجداری هولدان امریکا و آلمانیا دباج بو پروردکرنو بچکرنا اوکراینیا به سیستم پاتریوت یا بروانیا عثمانیا هری پیشکتی. زالنسکی دا خافتنا خویا ویدیو دا شویدی گوت ایرو من نوچک پر گرنگ ج سرک وزیر هولندا مارک روت بهیستیا او نوچه براستی بردوامیا دانوستاندنین مین وان داویانا وزارت بروانیا هولندای جی دی بیجاک اوکراینیا یان اوکراینیا ج هولندای خواستیا کاپاسیتیا پاتریوت پیدا بکه. زالنسکی هر وصا پشتراس کر کو اپراسیونین رزگار کرنی لدن دنیپرا پشتی ایریشا موشکی یا روسیا لسر آواهیه که لروژا شمیه بدعوی هاتیه. او کسیساکا فرانسی آندری بتمنترین مروفا جیهان دو سهشنبه دیجی 118 سالیه دا و غرا داوی کرد.
لوسی راندن کو بناوی خوشکا آندری دهات ناسکرین ده 11 سبات 1904 دا جدایک بویا و لگوری لسته کسین بعمر ین جهانی او کساکا هری بتمنه لجهانی حتا دوهیجی لسالا 1944 او کت سازیک خیرخوازی یا کریستیانین کاتولیک و پارجی نخوشی کووید 19 او گرتبو لی او جوی نخوشی رزگار بو دو اف خانما 118 سالی وغيرها داوي كر هلبت وكما قلتيكو او تي ناسكرين وكا بعمرترين كس حتى ده لستا كس يعني كسين بعمر دا للجهاني بلي امتين داويا برنامج كرت كونكشن يا إيرو هتا الصباحية مدقينيك هر شادو بختور بنو صلاف ورزين تبعيا أفكاران البشي كردية دنجي أمريكا وجمن داخل الشمال هر شادو بختور بنو خدا حافظ